Bi boneya salvegera damezrandina peymangeha bilindiya hunerê ya li Dêrika Rojavayê Kurdistanê şahiyeke girseyî hat li darxistin. Şahî bi beşdariya bisedan ji xwendekar û mamosteyên peymangehê, Meclîsa Malbatên Şehîdan, saziyên civaka sivîl, tevçand û xelkên Dêrikê pêk hat. Ji nava şahiyê, xwendekarên peymangeha bilindiya hunerê kêfxweşiya xwe anîn ziman û behsa sala borî kirin. شاهية سالفجرا يكمين سالفجرا فك دام زراندنا بيمنجها بلند أهون رجافي كردستاني ودعيني دمدا فكرنا دبشن ديتر د بيمنجه ده أو جيشة وكاري وجوفندا شخا بشن كود صلاة يكمين ده هبي السينما بي موزيك بيشانو بي إيصالجي شوكاري وجوفنجي سرزيدا بو أم قلي كي خيف خشن وأم في بيمنجه الحمو كرد برورن هنر حزن ولا حزن بيروز دكن أف جماوك خندكارا وجوك حمو ولاتين كروج أفا جيان دكن جمارا قلكي قافكي بيروزة مامۆستەی پەیمانگەهێ بەحسا ساڵا یەکەم ئا پەیمانگەهێ کرد و ئانی زمان کو هەژمارە خوێندەکارên ئیساڵ ژیا ساڵا بۆری زێدەترە. شاهی ما چکریش بوکو وکرنا سالا آدویم دست بکرنا خوندنی لور لپیمانگاه همه پیمانگاه هنری به هر پنج بشیر خو موزیک سینما گووند شانو شوکاریان جیم بیجن وینسازی ایسال او جماری خوندکارا سالات شو بهتره هم به هم ایدی جوان ئیساڵ di nava peymangeha bilind a hunerê de 96 xwendekar hatin qebûl kirin û di nav beşên sînema, mûzîk û şano her wiha beşên şêwekarî û peykersaziyê yên ku nû hatine vekirin tên belavkirin.